Саяғар сасырдынан күнді көрәтшілер бүт. Сандал саспыт сыластына сыя білден сегея хамабыт, онна саңан өтелі сақа сатабата соқ беретін сағалы бұд. Краска көмөтінен мебелі саңалы тыыннағын бұже ис баранын тұпсарарға олыста бұғастақ, онна экономичная нема болар. Бүгін бейге бұ тема тұла көсет яқпыт, онна Дая Заворохина студиятығар өлжітті кәлді бүт. Өте күннен, өте хасарданан. Дәрі бейге көрәтшілер бітігер тоқтан, қайдақ, сағалан, мой мебел бітін, краскалар бітін кәпсе қайын. Бейге краскалар бұд, әрге мебелі саңардарған Аллахтар, қолы бұры бұқыр өргі көрдік. Арасыңна краскалар балылар, манан әрге мебелі хаңарда бұд, қолы бұры бұ көддір өкпен бағара бұд, мебел чағын. Бұ әрге мебелі краскалан, хаңарды бұлтым. Стенка ден атынырды де бұл. Бұл бұлырғы стенка. Оны бұл қаста слой краскалан, қол бұры маннық саңардыққа хаңатын берекқа сөп. Аллах біле қотобай мебел мағынеттен фасад ұлбыт күрдік көрмінен әрәветті. Онна қолы бұры қайдақ краскалар кәп сияқпен бағарабын, бастан тұран мебел бітін, шөйдік суя бұд, сото бұд, ұрыққо кереттен, арғытыттан, сығытыттан расты бұд. Тұғынан? Тонсыла суыннан ферінікі тұттатшы бұн. Ол кәнеттен үшөйдік абежирі кіна бұд, специальный магазинлар ғатланалар, абежирі вател денлер, әбеттер спиринен. Мен қолы бір спиртовый салфетканы ме тұттатшы бұд. Онын чөйдік абежирі кіна бұд. Жол кәнеттен маннық шлиф блок ден бар. Бұл шлиф блогынан мебел бітен сарапайды бұд. Тоға сарапайды бұд боллаққа краска бұд, оны ғұрумыд шөйді тұтуғарын күрдік. Бұл боллағына шлиф блок ден бігатты бұд. Атақ маннық наждашны күмақаме бар, листовой. Оны ме тұттуққа сөп. Иннегінен баран растан, абежирікінен баран туғыда турбап бұд. Арай боллағына бұл тұтаған туруқ бұд үнсеп, оны аламмыд, бұл шлеу болуғына маннық сарапайды бұд. Торқын аға күйіскі сарапайда бап бұд, бұл фасада жаппақ күрдік, қаратық маннық сарапайды бұд. Отчоғына бұл ұжа матеруйса кінар. Аты бұл ұрыққы мебел, онына хаңа мебел ұратылақта тұғыттан, тұтылуға? Хаңада мебелі өңін олар тәқпадын сөп әргені дағаны. Бұл боллақ ол бұра Обар орырнан? Обар орырнан еңін олған туқтатына хоқ. Арай боллағана мас атыннақ. Бұл маннық ұлды ұспыттан, бұл олы бұра шпон. Бұл той бұлырғы чөй қачыстывалақ мебел. Маны ме бұл олы бұра хаңардық қойып чөйдік. Ол кәнеттен шлиф блогынан сарапайдан бараммыд, бұғылын хотобыд тірәпкеннен. Инчағай тірәпкенен? Инчағай тірәпкеннен, оны курдабыд. Ол курдан барам бұл маннық специальный грунт адгезионный ден бар. Кені боллағына краска үшөйдік тұтуғарығар көмілігір. Онна қолы бара жонлар туғытары бұт ятчылар. Строительный магазинлерге метланалар дей, грунттар істені енкенлері. Оны тұтты баппыд, ол грунттан қолы бара батын. Адгезионный ден специально маннық туақ слой ескетір. Мейбел үрдітігер краска бұт чөйді ғыстарын күрдік. Бұл яқаме қолы бара студия атланар, маннық грунт. Ол кәнеттен грунмутын бір суққа қалдырып чөйді көрарын күрдік. Онна жа бұл специальный красканнан, краскалы бұт слой за слоем. Минимум 2-3 слой болар. Онтан бұл өңіттен тұтылықта. Аты тәйір көрары бұл грунт кәнттен краскалы бұт, онтан тәйіремен кәнепті? Бірде слой кәнеттен үсті-өтті жасқа тәйіпті бәхе. Отой шөйді көр бұтын кәнеттен. Краскалап бұл кәнеттен хүлбәтші отучы минутенен ұжа краска кегілі тер ғыстабап болар. Но хем берке тәйіпіт үс жасымен. Ол кәнеттен краскалы бұт. Күнні көрәшілер біт онтан ехенге ұйдылақ, тұғырымет өйдәуетақ боллақытына бейге бұға әпір бөлелейбет, онын бұл көстер нөмірге ұйдылар гүдін, бағаналар гүдін хүрі ұқтын хөп. Даяға. Хөп. Бұл бұллағына қаған краскаламы дей? Бұл бұллағына мен әрдеттен ғұрынна бұтым. Тоғды тақына ғұрынмұд бір сутқа құруқта шөйдік. Бәлімне әбітім, оның бейсарданы білін краскалан көддірік бүтінсі. Бұл бүгін мята ден чөй бая сырдык от күйоғыңынан краскалык бұд. Краскалар бұд арастақтар. Матавай ден бар, онна сатиновый блеск ден бар. Бұл сатиновый блеск? Ити боллағына сатиновый блеск. Бұл маны кухнянын краскалыр боллық бұдна. Қолы бұры сатиновый блесктағынан краскалыр бұд ордық. Той таққаны маны кер арығысты бат. Матавай көстірі үшөй бағай кінам баран біле тоққайын үшөй спальняға, залға, ол мебелі краскалырға. Қолы бұры бұл матавай хеджар. Нефриттен чөй байым, благородный байты көстер, но бұл матавай. Маны бархатистай тұғы слою берер. Декорға хөпті. Декорға. Тәрі Аллах тұқтақ тұр.
краска бутын арыябыт. Краска бу куйбаппыт да? Шөйдө бу куябыт. Мен эддеттен бу куйбутум. Биреме бараба. Хаксыя мы куянды да? Хауа тугунан палочканнан, те сушинс палочка табарди. Оныңын туттачыбын. Оны бу кистеннен краскалыхпыт. Атак боллагана инструменттар быт. Маннык бу велюровый валиктен атландар эместирительный магазинларга да бар, бияха да бар. Бу велюровый валигна краскалатыппытына, туох биле котубай мебель курдук болар. Туох кистенен суолах албат. Онна холо бура желательно грумутор туспан туох бутун да краска бутыгар эме бу запасной эме туспатланар. Оны мелдах бутун да. То бу инструменттар бар да бияха баллар. Ата бу грунту бир слой оңором. Грумут бир слой болар. Шөйдү курар, жолкайниттен бии краскалыбы. Бу эксаллах жандар ин грунава как краскалан кеспиттер. Мен көрөчүнө. Оан груна хох краскалы хатаммат. Тойтахана амана шөй болуга онтон со временем уже коңнан келем барын сөп. Арай мага краскалых бутун сөп. Тойтахана структурата бейто оборотура. Эннен сразу краскалых бутун сөп. Краскалыр бытыгар ону кистебит эме ураты. Боболлана для лаков тенкисте, флейцевой. Синтетическая, натуральная болбатах, нежной бай, негана неме туаккаллар бат. Солкаллар бат. Онна холобра для дерева нинден натуральный щетиналар бар болатчылар. Олар эме тут тоққа хөп кынан баран ол биле туаккалларар. Солкалларар, онна кистебитин каратык мандык инче тебит. Каратык инче тебит, ыгабыт. Манны ыктыбыт, оны краска бытыгар барытнук паппа холы бұрыда. Тебетін бір хантыметр күрді бұпты бұт. Манны ұға бұт, оны же краскалан бары бұт. Краска бұппала қою, олығын краска бытыгар қараттық ұлыққа хөп. Оны оттан бұл холы бары мебел краскалар боллақ бұтына, бұл манны кирилеріттен хағалы бұт. Краскалар исеттіттен хағалы бұт. Лакированная мебель халдах краскалар идены питер көрөчүлөр. Лакированная мебель тиме капсябитим курдук, аммаңнай суябыт сотобут, онтон шлиф блогунан матавай кынабыт, ол каниттен грунубут. Коннор баппут. Лахин коннор баппут, үрдүтүнен краскалыбыт. Обычная мебель курдук краскаланат да? Онна маннык бу кракараламытылабыт, кистебит төбөтүгөр. Бартын батыра укпаккабыт. Негынан Көрөнөр бу көддөрөн туран кайда курдук тупсанарары. Оны өң араста, хорох өңнөр боллагана бастыкы слойдара прозрачный инхос болончу. Колу бура кара мебели маган краскандан краскалыр боллакпытны, конечно, бастыкы слойынан бартын сапап боллагади. Бу кол бара маганы краскалып сыртыгы иннегенен бу мята денең, үшөй бай сибихе. Иннегенен сразу же колу бара сабар, олата бу фасадка. Минимум 2 слой надо, 1 слой колу бара агаяк. Холора стандартный кухняга тәһә краска барары. Коло бура кухня сирейнер краскалыр боллак битна. Сирейн ихин эме краскалылар да. Ихин отохорхтор перфекционисттар краскалатчылар, но обычно посоветуют краскалылар сеп. Исәтүтен краскалыр боллак битна, расход бут 2 төгөл сразу үрдүр. Оны тесәттүт обычно маган болар ди кухня кен анан краскалырна тахуах. Онна туах расход капсеп битти. Расход боллагана 2 метрлях ухуннах стандартный кыра кухняга сирейнер краскалыр боллак битна 500 мл барар. Олата бу холы бара. Бир тиер Бир маннык тиер ха сирейгерере. Колу бара 2 күннән хорор краскалырлар жоннор. Үһәт титнатны күннән, алдыра титнатны күннән дә чогына. Үһәт титер бир манныгылык кахып. Алдыра титүгәр эме бир атны күннән 200 биханнагылык кахып. Эсә атнатын гына билин краскалар ди. Оннука, Бу краскалар кириллеска басалар дойдене. Бу краскалар кириллеска бассыбаттар. Тойтахана бу анаммыт мебельный краскалар. Мебелген Аллахта. Атын опсенен краска для пола ден олох туспа болар ди. Магазиннарга да тинден хана биле эмаль онногор тух болар ди. Араксара для пола ден олох туспа составы олох атын болар ди. Ки тепсиллер краска. Атак аны краска аннары ingen краскалар. Саттагы дене иптер олох сытахох. Тохтахыт келбет. Бу кадәр тохта кадәр үче байбли кырарта хана избескелилер битте ди. Ол онны курдук кадәр асыпа сибе байче бахит келбет. Атоадета хана краска состава экологичный, микронизированный мрамортан, онна калинтан ол билис бескоңроллар ди. Онтон хастапта олихим боллана
экологичный, сыта хоқ, жеға жон үксін, то жеға оларыңын краскалырған аллақ бұ. Олеген тұттарға барустой, сыта соқ, онна гипоаллергенный, қолыбыра жонлар аллергичный жонларыген тұтталар. Отан бу тажы турар мебели краскалы хатты веранданы холбура кыгын айыңы веранданы краскалы. Отон тасаны ме краскалылар. Хотя боллагана бу интерьер хер туттулар краска мебельне дендагана жон краскалы тасаны. Онна шөйдүк турар. Уже краскалабы чоннар элбактар. Бүлеләп бит 6 жыл болла. Ол 6 жыл тухары элбакки краскаланна. Төһөрө элбах же хаята тупсат үстө 6 жыл хекер чугуска элбакки краскаланна. Оннотон клиенттер бит краскалар бүтүн хөбүлүр боландар куруп келе туралар. Ата оны сенен краскалата хана ки азартиян краскалан бара турмагара. Кухнян краскалан бар эсеком опон краскалары пен. Онтон халкы били скапын, туқпын азартиян кихитугун бартын краскалын багаран. Онда бу красканнан холобра мебелери болбакка пластмассаны краскалы кохып, темир краскаланар. Көрүнөрө бу батареяны краскалаабыттар. Настык түттөстөрди. Онна булагана төһөнөн өр турар даганы хочунун мантыкая темирге кытаатан берерге битсе. Онна хамай сөкпүтүнден бу кулер Барыстой кулер, пластмассовый кулер манны курдук ахуарданан бичиктенен тухтагана олох манна тух наха обастынар мебель курдук болон турарди. Олох хатынны көстөр. Аны краскаламыт мебель лухпайы болар. Благородный бай көрүнгенер, онна били красканынан пластмасса, темир эбетер ылдыспы болар биллебек болар. Эннегенен чуэ холодильник ме краскалык кахып. Темир краскаланар боллади, иногда холодильниге ме краскаланар били со временем обычно холодильник раңыстен калырди. Онато били кухняган саңаттакана бардын саңардыхын багарат. Бен кухняган краскалабытынды. Мен бәм кухняган билем бу краскалары. Да, хагалык тахпын күннерге. Как раз бу мята денеме туттабын. Аллара түтүгер, аллараңа түтүгер, онтон үе түтөр боллагана бу өңө туттук тахпын. Орхидея де. Бу турарда? Бити мята, онна. Ой, нан трехне диккөстөрө бити. Маннык. Чөбө үе түтүн маннык кынабын, аллара түтүн мята болуктак. Наха саскы хадара. Да. Төһөрө улар етиһерди. Чөбө болуктак. Эннегенан оттон эрге мебели барыгы хеннина хаңатын берер ордук. Ото офсынан тоққа бартыр хаңатын берер үшөйди. Бу экологичный да булар. Таңыска хапка, мебелга. Нотон били туту беремит тутактарын илилерин. Тутактарын олар таққана мебел олар етүһер. Вай, тусат истеди. Бу бир слой оңортубут. Маны холобара биге үстөт час курдуктакпыт. Ол үстөт час курдан бараммыт. 2 слойын оңруктакпыт. Ол курдук баран хебит слой курдук. Нахтыргенник краскаланар. Бие билген болла хаяқпыт, курдуқпыт фенына. Курдан бараммыт. Өссө краскаланар. Декорируйдуқпыт. Бу мандык мебелне трансферден аттанар, мандык наклейкалар баалар, бие студия бителимне баалар. Маны холло бара манна түһәр яқпыт. Allah хатын тыннана түһәрди. Бу кихи бәте индивидуалны көрдөрөр. Оны то киме хада хох мебел болар булады. Отта ти холло бара кулер эменник трансферынан декордынан турар. То жон үксүн ханны красканы салаллары гене иптер көрөчүлөр бит. Отта хамы популярный, конечно, да маңаны. Удырмандык былыргы мебеленин жон үксүн ман катахаты. Но кеннеке хылларга жон цветной краскалар хилданталар болла. Коло пробиге хабу арас. Почти 100 арас ын бар. Оно жоннор хөбүләнләр тап өңгө бартын ылаллар жакпахат. Ата маган мебелити ики келиягаттан алата тухол будади. Популярный болбут. Онтон билин ол онтон арыча тайбите хен балача болбут. Программалар иксин билигин хаңардар жонны көрдөкүнө маганы хала хатаватта били. Арыча интерехине ики багарар болгона. Билин Тохтениктер. Bir skapka tehe elbakras barari deneyiptir. Да холобра бир комодка. Орто размерда комодка бир манник 200 бёханна касеттетер барар. Холобра ти комод турарди, эти крайкия комода. Эти не бу банка аңарын үһәтнән бар буда.
Ondan bollan etinten ulhan kamotka 200 бюханнах барар. Bu habiti manık kıras umağalanın diyan Саңаргах кохет. Senin kraska diyaga nahar bilberdi. Qaraqqa bırağallar boğan. Tıpkıra dağını bu sıttığın dağını cühün orayı dağını divanga hadara atın bağa yetip göster boğar. Ondan bu mebel kraskalarına näse tuğ bolar buladi. Bu трансфер мандыклабыт, bu болла анна. Bu nakleyka kurduk. Наклейка курдук, ванна холовра кихибете роспиставы курдук боларсы. Мана маннык туттубут. Онна тутан барамыт маннык комплекте палочкалар атланар. Дебу палочкатына маннык кынамыт бир түһәребит андырат түтүгер. Hadara Allah бәйте искусство бит көрүмө бит. Там бу мебелне трансфер бар болан, ки түргенни холовра декордур. Бәң урһуй доллар гунар янардык боллади. Ничен Bu aras toqbarda ona cühün ekra ою арас ою бара, ха? Антка битен. Рümeytir, ничего. Фенанан туттаган учагына түргетен бери хун хептер. Фенанан хуах туттуллу бат, билген хага сеферге турар болам тара фенанны бит. Атак жебитер краскалар боллак бутына, гурум бутун бир сутка курда бит. Краска бутын үстөт час слой ай. Төһә чөйдүк белем нир бититтен, онна тох бутун краскалар брабылары тутухар боллак бутына, краска бут ыксабакка. Чоғына мебел бит өсі хунны құлыс балыға, оның результат бит үшуе кехені вердер болар. Отам аны обычный мебели суер хотор курдук туттабытта, холора хайдақ бағар средствоны туттабытта. Кәлін краскалан барында. Краскалан баран мыннай оннан енген холы бара суя быт. Оннан только, конечно, коме тыңын уже туттабак боллақ бітте, пемалюксын уже туттулыбак болар. Потому что краскаламы курдук боллади. Но чөйдүк сотулдар Таханга мебели лыктагар багаз тоқпулай. Аннуга. Так, мандык кынамыт. Очогна билин кухняга краскалары жалок, хайыга хижаган. Краскалары бына. Кухня Предвкушение. Та кухня унун хаңарда хаджабын, онна обычно жондар краскалыр боллактарына кухняларын эле краскалабаттар, столешницаларын олар таллар, били шөй тардар боллади. Фартук хаңа оттороллор, менеме ол курдук столешницабын олар аттым. Холовра столешница бар дихе бейде, белем столешницаны краскалык кой. Столешницаны краскалык койып кынан баран, эми олганнык сүбеләбеппин, тойта хан столешница курук оны маны кырбыбыт, элбе утактар Ити туруллар, имбулайди. Алген. Эссе оны тугу краскалачы. Оннан каннык мебель краскалыбын, онна подностар оңыра кырда краскалык койып кырытуара предметтары да. Жонал бәгы оңырар қолы бара бұл мебель битин краскалан баран краска ордуннағына, онан тугу бар краскалык койып. Билейин булана үгүскө яга көрөбүн биле буфеттер баалар ди урукку буфеттер. Мен эбелак бар баалар холбура ас урукку дия кидана буфеттер көрөбүн. Ол буфетти краска тахана да ганы тупса жөһөрөбүтти. Биле оңгулда карага бая биле борстой квадратный мебель бодак булайды. Королева кухни Жанаттынарди. Буфет негенен әлбәк кеһи әһелерин буфеттарын саңарттылар. Хаңатын бердилер. Томандык кынаммыт кайыбыт. Бу бәйтәр ахсыктактан ник Аллах. Таман Аллах. Мен исә алсамында тохпанда. Манан алып тора, мен просто биле атыны агаламын көйдүрөм, уже оңгулу бутуп. Олы барамандык болар. Кычы кругой курдук көстөрөбүтти. Бахол барамандык переводикам мутуп. Так, конечно, биле кек сабаккайын оңроннада. Аны каупсанан бу илинин оңгулга ис туруккун мандык хаддара тупсара нагаллык астына доохуя бутандык сабак оңорор. Творчество боллага ди. Творчество. Түргендик маскын кайтан истеп курдук батак булай. Дая мастер-класс оңорор дегени иптер. Мастер-класс оңорочубун студияга. Арас мастер-класстары
Аны жаннар бәйләре запростах калелердә. Хавах мен коллабора канны кемит биримит предметон орабын, онтан жандарын арабы коллабора поднос. Аны көрдөрөм дә. Бу курдук лейка хасбиди хайкага бар болуктак. Борстой нялбан хәп. Аны хадах курдук болук. Жекергеле болан турар курдук тип диген. Бу коллабора нялбаны аманы груннабыты, онтан краскалабыты. Краскалам барамын бу эппит курдук трансфер бун төһрән кәсбитим. Кихе манда хибек китинде кутарыгар асынасына куту хырыя манда каргавай лейканаларга да. Уна поднос оңраччы бут, разделочная доскалары. Онна коллаборол объемный 3D денеме тоспотехника турар кобах. Керәчи бит ипут искап кастайнар хайду пуланы краскалы кайып тойден. Аттан коллабора кайды бут таяны скабы кимден атланар? Мастика ден. Лебеле абрактырга. Эбетер булаш пластилин курдук. Хуах ток курдук. Кытанак тас курдук эме, паста курдук хеп. Онон булла коллабора жөлөгөстөрүн заделывайды бут. Ол кенеттен реставрацияланма краскалар ордук. Жөлөгөстөрө, конечно, краскалар коеп, но бир костюмтен хашой болбап боллады. Ата племас шпатлевка бар ди, онан краска. Онан шпатлевканан эме туттук коеп, онон ол жөлөгөстөрүн барып ноңром баран краскалар ордук. Ата хада хараманнык таттаран берен деген. Тол уже антуен реставрация болар боллады, таттараха неген. Тоқсенен ха билирме белгит буллагана баргытын карыгыяр буллахына билен турар кинеха икистыны бере хатырардык булады. Дох барни манан бартынан боро булы хатан баран. Ти тот хин табылан эрде. Тону бил краска битиби хе. Кеннан кастак битти. Олихин туах. Та бу курдук костюлях болар хеп. Билен турар бу кастахыл сулуспалыктак кухняга мандык ыксалынан 5 минутен хинен төрөк суктак бөттен болбадак булайды. Бу коллабора мандык болар. Бу кенттен үрдүнен бурдутнен бетинен тахалдырып коеп, но желательно лахтык канада. Тохлагынан лахтык курдук. Отобу мебельне лах бихе камятланар. Үрдүтнө хоторго, эбетертон любой строительный магазинге лахтар элбахтар боллады, оныктар туттук канада. Колбара бу бир фасады краскалаты бутти, он бу батча эре баранна улук туттубатык токурдук болду бутти. Ода кыра кухняга бир маннык банка дейре бутти. Той кыра кухняга кийген хеп. Истенени бу красканан краскалыкка хөптү дептир. Истенеми краскалыкка хөпкынан баран биле расход элбах болар боллага ди. Барустой краскан истене краскатан краскалабы торттук. Истене краскатан краскалан бара маннык декорду хотун хөп болу хаты. Бу истенага мен декор барар, бу любой предметка барар. Любой катанак предметка. Эбетер ургуйду хотун хөп болу. Мана дайын чөйдүк бәйте маннык айбыт трафареттерда хабит хөп. Оны хубу курдук маннык кергеден бердакка холубра. Чебайдык көстерди. Да. Обычная красканан краскалан баран. Бу маннык красканалан көрүлүдөн берек кой. Бу холобра мандык краскалар лачылар энеге курдукка 100 мл дактары. Оландыгы уландар холобра краскалылар. Онна бу иңен холобра үрдүтүнөн бирөңөнөн краскалылар. Онна бу арасыңы улан барандар ургуйдан ем берелер. Бу маннык мебель туалетный столик ынрыкел бахки халарди били iki хамай популярный мебеле болган жигде. Эти валлана темный лестенен бу краскалынан турат. Бу ме на благородный жиннати. Да, бу популярный байы, он наматовый. Чой бай тук костер. Краска хайдах кисте бу көрөчү бит булана бирине хаңаттан көрбөтөк бахала касы түгүл кепсех кайынди. Бу валлана кимден тохтен кисточка. Мебель для лаковтен флейсовый. Искусственный ворста. Бу кисточканан краскалар ордук. Тоди тахана сол халлар бат. Бу холобра бихи бу фасады кисточканан краскалаты бут. А так улахан мебель краскалар боллах бутна. Маннык валига туттар ордук. Бу болла велюровый валик денер. Костан көрөбүн да маны. Не каратык костан көрөккө. Табу маннык. Курдук болар. Алак Уруй курдук болар маннык. Просто ты прямой эфирга эксаллахус, он краска вот себе хетар болла. Фенам матереди. Но чой бая болар. Болар маннык көндөрөккө. Курдук бу.
Бу мандык турохтакту, мандык турохтак. Ата хайдах багарар. Олар бу бияха фасад бар этерге фасад. Оны. Оман. Алох тупсат истебетта. Бу жүне бәйдә хайда хаты. Бу баллана мята ден. Хо бу иненәгәдә. Бу нинәңге та боллагана кайда бөбите болла. Холора хоп курдук тайнан көрдөх бүтнәдә. Бу мандыгы краскалабы курдук болду тарайда. Алох атынды. Бу колобра мята бир слой краскалаты битти. Бу колобра снегтен макман красканна. Мен манна колобра төт слой оңор буту. Жанан кинди көрәчләр бит саңаны барабалан җягатын сырдатын саңардын тупсарын оннан тоққа бар дигәр 2 стыны бери хатан бәгат мандык творчестватын холбата хотна бәгат җягат иһин тупсарарга яха албах кыхбарын умнуман. Онон английский бериге персех кадери.